न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेया सत्यक्त्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोदारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्माता स्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परि इदानीचेन् परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीचेन्माता स्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो दरजननि कन्यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दीपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशे कपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं नमोक्षाशङ्काञ्च भवविभववाञ्चापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां सन्न्याचे जननि जननं यातु मम वै दृढानि रुद्राणि शिव शिव भवानि तिजपतः नाराधितासि विधिनां विविधोपचारे किलुक्षचिन्तन परिर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मनाथे धत्से कृपामुचितं वपरं तवैव आपत्सुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि न तच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा त्रिकार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परम नाहि माता समुपेक्षते सुतं मत्सम पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानि एवं ज्ञात्वा महादेवी
यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु